channel. Mga tuta karon sa Sayaw Beach Resort. Maligo ta dito, maglingaw-lingaw ta ako ug akong pamilya no kay nauli ako ang sister ug ako ang mother. Kita ta dito sa Sayaw guys. Hello guys, nanamis dagat diri sa Sayaw Beach Resort no. Tansyang Tansyang. Si hi Tansyang. Shout out dahil ko sa taga-Opon, Tatay Opaw. Don't forget mga guys, subscribe and share guys. Smile. Shout out Noy Litoy, Juan Koyog. Guys, kun i-jode dito ay. Aligo. Ug si Hailey. Nakita niyo bingka. Dini ka tong Tagay-tagay. tagay mo ding Burley, Appleby. So kinahanglan mo og kuan da pagkaon sa baboy, manok. Kontakan ninyo kung agaw. Bimig. Bimig. Samahang Bimig. Samahang Bimig, no? Samahang number 1. Samahang number 1. Ito lang mo kaya number 1 kaya sama. Ma'am Joy. Closing na hapit. So guys, diri lang ta kutob no, manguli na mita na no. Na si Zaki diri. Shout out Zak. Oh, hi. So, arin lang may kutob dire, manguli na may kay alas 4 na. Uli patag lapo-lapo. Bye for now. Bye. Shout out imong. Okay, shout out kuya. Shout out my team, Baril FC Oh, from shout. soccer. Oh, subscribe to Tatay Upaw na. Subscribe to Tatay Opaw. Okay. Bye. God bless.